kan MLA tele kan Corporator te kan bial chunga le zoram ta na thanem ngai ta kan lo tho na te aro pai pui kan ti a chu choi moi na han hlan kan dua kan cha ka ale choi moi na kan hlan tura khan pu Dr. Vanal Thana MLA Aizawl North-II kha loading sela ti chuan alhan tura kan som khan ron hlan se Joy Moina, Dr. Vanal Thana MLA Aizawl North-II constituency. Dengue le COVID-19 pandemic shipuin min tuam laya it ho hlok em awangte zirlai te ma khwanga ya it ho hlok em awangte ibial chunga masonda nasatak ithlentira wangte Mizoram Legislative Assembly budget sessiona voini lai private members bill pulut te hian ramle nam iveizia le it horim zia atilanga kan chuangin kan choi moi che ani ti lantir nan he thuzia ki kan hlana che lalpan ima shwain inung dol zel che ro se lal ro thianga president a fro mingliana secretary ZPM people's movement people's movement ale program ta tangin kan kal lenga pi silal chandami Corporator AMC Ward number 3 ahlan tura kan ti siam pui lo chuak se hanin lan le ro se Silal Chandami Corporator AMC Ward number 3 COVID-19 Shipui Lendaya Mi Puitana Itholok Em Avangle Mizoram Competition Kumsang Ni Somni Pali Somni Le Somni Panhile Sang Ni Somni Pathum Azona Loman Idon Baka Aizawl De Manna Ward 5 Loman La Theitura Theitop Itu Avangle Ibial Chunga Masona Tura Theitop Itu Avang Tehian Kan chuangin kan choi moi che ni ti lantirnan he thujaki kan hlan che